Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponi. Ang tong di kathar lapen jay kathar long walk for justice jisong rapet bu. Ang tong di kathar pen nitro kepso se long walk for justice mate separate voter list selam nang jipu akeng pen kedam ka jisong asai kedeng ajok EPHLC ahem siang bong ang tong di kathar lapen jay katharang bong lamthe ka chiton te pathak pinangan social media lo lamthe thek ponong lo. Ang tong di kathar aphan se tami party aphan Parju Jepin pensi bangso sai keding pesi akwai pipon lo bonta keche aso aphat voter list along pen amen kang thanang jipuki APHLC akemang pinaga potsi APHLC ahem siang bong jingki than thusi puthot bangso along long walk for justice athepi en pen APHLC amai pujai kathar pen japonsi king pen kedam kache songasai deng pon thu popusi birta ribdunlo Pini nilitum APHLC Central Executive Committee Extended Executive Committee Pini Ingilo Legislative Assembly Committee a President Secretariat Tuman Lapen Women Wing a Secretariat Tuman Lapen Youth Wing a Secretariat Tuman Lapen MAC Committee Secretariat Tuman Lapen a President Tuman along tinda Presiden Sekretarian dak cetong etlo lapen dak cethan ulo kajethan o lambang ge nitum non damdedet po nitum non kaperai ke first APHLC Constitution lapen rules pini adopt detlo pe pass detlo pini arni penke labangso a constitution ateng pensi APHLC along ke claim atum an a member tum anta alam proinan po lapen la soteng sinitum je Japon po. Number 2 bangke la long walk pu penapot rat atum mahupik lo pu aji pini kado itaning jepet lo. Lasi la kapamang hu hedet Japan. Nitum ge long walk non nini Tomington sita mo trok atarik Trok atarik pen ni Central Committee ke doan atum si long walk ke claim tupo. Pini dolang lain lo bodi lapen ke Constitution along command ni amendment ke doji kang tung atum pan an ke laken next Central Executive Committee along amendment dia pan wan kami lalo. Ade da bang kupelang la ciklo janang bong tame ba ciklo ron api tame la pen hapo bang election nang elelo MP election la potsi neto unante mokrasia ni ang bong bala long walk ketang penamat neto election campaign committee seng depo Lapen election campaign committee atum si a program tik po nat si ke dam tunangi ma popuson ma release ita jat sata angeli tum tik po ala committee atum si lapu ansi pinine tum perai det ninging sam jin pen kado itum hanta choropik lo ninging sam jin pen dadak na meeting na che tong du lapen ka lam ka che than lapen kam ke claim po Kardong. Daihori kudam singnara rongalong rongasar mate gaubura arpu kibat pon William singnara phan rongasar arpu kipipon. Arkoi ni phai thongke prai siarni lakhain kora trok duarbaguri constituency ke parlo Daithor police station angkangarlo upper Daihori kudam singnara rongalong methang arat mate rong hijan kachi jaji aphanpura rong pli arong asara tum sitami apora teng palei tunlu bangso hut rong asar ke badalong pensioning tipen ajoksi malom so apora phan mai chepem phupon anparta lo ke tokdun mohenro lekthe pen ajoksi kachurayan alam do anta tokdun lo bangso along rong asar ke mancheng lapen ke klem cheng lake karli tang kudam singnar pensi rong asar klem lo
Karlitang kudam singnar bangso pirtheben chi utikangsi puthot asupo aklengsi Karlitang saret singnar lapen Karlitang harbi ingtipi asupo phansi pek ponthulo Anparta Karlitang ken singnar abang setami bangso pirtheben chi osi akorti adakwa maphan Karlitang biren singnar phansi pek thulo bonta auwe angthun wang bompen non wikimi ange rongasar kepek mate kachija nang jiaron chini bomsi aron kachini lapen rongasar long kebat nang jia phan pura romes terang rongasar songron terang arong alang li phan pha pon pensi dai huri kudam singnar arong along kachija ponjia phan rata thengnu Karlitang ken singnar lapen Mariaming tipiatum asopo klengsi William singnar aphansi arpu pekpono Rong isi lapen hemisia tumaphan anparta ansetame chikroi sarpen pinipen lamthe peklang ponthusi pekponlo athe bangso rong along lake aprang pensitame singnaratum pena joksi rong along kachija phan arpu denglo lasi wang bom dambom angthun pen apot puthot latumaro aphansi pek thupen paklem ponlo lapen pinang an rong isi lapen rong berong thagatum chitong donsi misen pen bang surong asar kacepat aron pacun pononglo. Prangsi ini hem mata ini catai long, bukan? Media apote mata media kerang kepiting kan media prangsi ini konten parong kilo ini sesuatu yang kerang pot. Mata prangsi antum mana kilo mata itu ini dah ini demalong cikong sarla akan kita bikin itu turun itu anak orang kami ini dengan pelongpen parong tu ini dak hekoi ke lahan lo nili tum dehuri utam sinala rong lo bangsa cepat program sinala dekon lo kita tang dengan get impoi apran nili po gambupen nili kunu let bidan singnar alang li si rong sa ke bom lo so pena pi mindu kedam tang surini rai koi ke thom December article ni kunu kan ka so yu lo so pena pi ini ni por kali deadline seta ini ni dehuri kedam singnar arong ngang pura chunan ji pu ta rong kete na tu pen rong berong thak AJYCP lapen ACYPA hatumpen Karlitang Rosmi terang piaphan kachike mosai kidengpon ar koini phai thongke brai siarni Assam Jatia Yuwa Chatra Parichat thi hekpen AJYCP hatumpen mitha sahem CCI along kidamtang ar koini phai thongke bani nilip MSC constituency angkang arlo borpunganim sopi ilitum angjir muso Karlitang Rosmi terang piaphan cholang rempen apran karmut data puthak AJYCP lapen ACYPA atumpen milur kaisi ningduk dunsi kachikimosai dengpon lasonsi AJYCP amaipu Jitu Phukan pen kaning jepon ke Karlitang Rosmeter ang pia phan cholang rem pen apran en dara bangphu Dilip rong pharaphan first rek aron pen kokthat pipon vek nang jiputa sodak pen ke hang pedopon Lasonsi ACYPA Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee amaipu Chitra Borwa pensitami non kachari bom sarkar beti bachao beti bharao pu athepi non ilitum angjir ning kan krehini anim sopi Karlitang Rosmeter ang pia phan cholang rem pen apran karmudet mate rape and murder culprit Dilip rong pharaphan tong sakot pen kokthat pipon bek nang ji hemkang sam kibeng pen ke justice long liputa so dak pen sarkar aphan kachuningri pedopon bokajan pen sarkurubi Karbi Anglong news পৰিষদৰ কাৰ্যালয় যি দলামৰাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপুঙত ফুলকমলীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী ৰশ্মি তেৰাংপি যি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেখেতৰ প্ৰথমতে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি কৰাৰ লগতে আমি তেখেতৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু লগতে উপসপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা
আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 26 জানুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্বেশ হৈ থকা ফুলকমলীয়া ছাত্ৰী ৰশ্মি তেৰাংপীৰ আজি দুদিনৰ আগত তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিলিপ পৰিষদীয় অন্তৰ্গতৰ সমষ্টিত। আমি শেহতীয়াকৈ গম পাইছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে দিলীপ ৰংফাৰ বোলা এজন ব্যক্তিৰ ধৰ্ষণ কৰি পেলাই শেষত তেখেতক তথা হত্যা কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই দিলীপ ৰংফাৰ বোলা যি নৰঘাতকটো বা এই কালপিতটোক প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিছে আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু কৰায়ত্ব কৰি পেলাই তেখেতক আদালতৰ জৰিয়তে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিচৰা নাই। আমি তেখেতক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে ফাঁচি দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই নিলিপ পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি এবছৰৰ আগতো এনেকৈ দুগৰাকী ছাত্ৰী মৃত্যু হৈছে। শেহতীয়াকৈ